nikada nisam imao YouTube kanal. Nikad nisam ništa postavio nikada na YouTube. Uvijek je neko nešto drugi postavljao na samu svoju ruku ili izdavač. Tako je bio izgubljen spot Prc bez prc sa prvog albuma, a ja imam kvalitetniji, ali nisam mogao da ga nađem. Bio je izgubljen potpuno u milion nekih diskova koji su se preklapali. I kad sam ga našao, željeo sam da ga postavim i otvorio sam kanal kao Radio Rapidu Radares i nisam mogao naravno da ga konvertujem bez muka velikih. Tražio sam satima kako da ga prebačim sa DVD-a na MP4 format. Vjerovatno neko od vas to bi bolje uradio, ali mene to nije pošlo za rukom. Bila su neka upozorenja na mom PC-u koji rijetko koristim da može to da naškodi. I uradio sam već prije toga taj MP4 format, ali YouTube mi nije dao opet da ga postavim. Ne znam zašto. Uradio sam ga na drugi način preko LAN, onog što pušta sve, onog playera. Znate na što mislim. Ajde da iskoristimo da puštimo demo verziju jedne pjesme koja je mnogo bolja ovdje kada slušamo. To je kada je slušam u sobi. Gdje jedna cura iz Londona govori jednu poruku, nadam se da ćete razumjeti, gdje ja sa izmišljenim jezikom pjevam, bez ikakvog autotuna. Da ode vrijeme, duga je pjesma, baš je duga. Osjetiti, ona će sjetiti. Prizivam te silu da se ovo čuje, da mogu da aplodujem. Molim te silu da ne krči ovaj telefon. Molim te silu, molim te.
temu pjesmu koja je već dobra. Meni je dobra, ne znam za vas. Pjevat ću preko sebe. I feel that I'm living for life. I have a great fear of going back to before going backwards and after the building the big black hole that I lived in, and I don't want to do it. Vamos a jugar te conto, estamos ahora Coco, se te pido, no te lo sé, Govori na planeti, važno je da sjete, važno je da razume, mnogo jezika, poruka je važna, da stigne do njih u naše ime. Oh